Indoor Skatepark! Ćao! Ponovo nas dvojica. Nalazimo se u Novosadskom board shopu kod Jana i tu smo da vam saopštimo jednu vrlo važnu informaciju za sve vas koji hoćete da potpišete našu peticiju, a ne možete na ulici da nas nađete. Tako da, od 17. decembra 2012. godine, što je sledeći ponedeljak, papiri će se nalaziti u Američkom kutku u Novom Sadu. Tako je, i u Novosadskom board shopu. Tako da, svi Novosađani i iz okruženja svratite i potpišite. Svi vi koji živite u Beogradu i hteli biste da nam pomognete i potpišite, ne možete da dođete do Novog Sada. Od ponedeljka 17. decembra papiri će se nalaziti i kod Paje u skate shopu Kobaz, board shopu, kod Zelenog venca. Tako da, drugari iz Beograda, i vi možete da nam pomognete. Svi zajedno za Indoor Skatepark! Ajmo! Zatvoreni skatepark, zatvoreni skatepark, zatvoreni skatepark, zatvoreni skatepark. Mi smo kao pravi, mi smo i jaki, gdje god da se skateuje, tu smo mi najjači. Jer nama treba skatepark, skatepark. Zatvoreni skatepark.